खुलुमबाय इनसाइड एनि बर'आव आं मिथु बर'। नखराव रावबो गैयैनि खाबु लानानै गोबां रांनि सना रुफाजों लोगोसे बेसेन गोसा मुवा बेसाद खावनानै लाङो। रङिया मानवेन्द्र शर्मा हिनजावसा फरायसालिमानि बिबुंगोरा हबिबुल हकनि न'आव रबिबारखालि मोनाबिलि समाव डाकाथि जायो। रङिया सिराकुदिनि थागिबि बिबुंगोरा हबिबुल हकआ नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे खामानियाव थांनाय समाव रावबो गैयै खाबु लानानै सिखावा न'नि दरजाखौ सिफायनानै नगद रांजों लोगोसे सना रुफा आरो बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ लाना थाङो। बे जाथाया ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव बिबुंगोरा हबिबुल हकआ रङिया थानायाव मोनसे गसर थिसनो। ঠিক 3:15 মিনিটত ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ। ওলাই গৈ তাত কিছু সময় থাকি ঠিক 5:15 বজাত ঘৰ আহি পাওঁ। ঘৰ আহি পায়ে তাৰমানে মই দেখিছোঁ মোৰ ঘৰৰ যিটো মেইন গেটৰ তলাটো মাৰা আছে, কিন্তু ৱালৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈছে। পাৰ হৈ মই ঘৰৰ দৰজাখন খুলিব চাওঁতে তাত মানে এলড্ৰপটো লাগি ধৰি আছে, সেইখন খুলিব পৰা নাই। তাৰপিছত পিছফালেদি গৈ চালোঁ, মোৰ গোটেইখিনি দৰজা আৰু গডৰেজৰ দুটা গডৰেজ খোলা আছে আৰু তাৰে যিখিনি অলংকাৰ আৰু টকা পইচা যিখিনি আছিলে গোটেইখিনি মানে ডকাইতে লৈ গুচি গৈছে। আৰু ইয়াৰ মোটামুটি মূল্য তাৰমানে এতিয়া 6 লাখ টকাৰ কম নহ'ব। रङियानिफ्राय रिजाउल हासाननि फोरमायबिदां इनसाइड एनि बर'।